भाई ସେଟା କୋଉଟା କୋଉଠି ଉହୁଳୁଛି ବେ କଣ ପଳେଇବା ନା ପାଖକୁ ଯିବା ନାଇଁ ଆ ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଟିକେ ରହିଥାଅ ଦେଖୁନା ଆମର ସାଙ୍ଗଟା ହେଇକି ଆମକୁ ଡରଉଛି। हेलो गाइस जय जगन्नाथ। आज आम आसी पहुँची जाइए 35 वर्षर पुराना भूत स्कूल को। हाय गाइस ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା आसतु देखिए चलो। आपण मैंने देखिपे यही स्कूल रे 35 वर्ष तले जड़े आत्महत्या करथिला ता परडू तार आत्मा ये घूरी बुलूची से स्कूल 35 वर्ष हम बंद हो पड़ी। आपण मान आम आज आईचु देखु ये 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 ହାଇ ଗାଇସ୍ आउ मु 4 जन जाक आईचु। चलतु भितर को जीवा देखा कौन हूँ आम सहित। देखु कौ भाया जगह देखी पार्थे भाई स्लो जा डर मारबी देखी पार्थे भाई ये कौन कौन ये दृश्य भितर पुणी अच्छी कौन पड़ुची आसतु आस जीवा देखा आस आस भाई ऊपर को देखिलो भाई आग कौ घर को जा ए घर को ना से घर को आग ये घर को जीवा स्टार्ट करिया। आसु आसु कौन गोटे पहला साउंड सुविला पुणी कौन साउंड सुविला किसी तो कौपटे ना साउंड कौन शुभुची कि जानी এইপটে কম অছি বোধে কম গোটে সাউন্ড শুভুছি কোন ফোন এপটে কিছু নাই এপটକୁ আস সাইড देखी पार्थ ये सब कौन है कांथरे ये सब ब्लैक मैजिक ये सब ब्लैक मैजिक कला जादू देखु देखु आको छुआ नहीं कहीं छुआ नहीं ए रूम रे तो किसी ना आम देखो ये भूत भूतुणी किए कर এইপটু কম গোটে সাউন্ড শুভিলা মতো হলা দেখি পারথিবি पूरा जंगल बाहर जाने आवरी जिया जिया टिके रह देखी पारथिबि चलो चलो एटू चलो 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 कौनटा इपड़े गला इपड़े चलंदी आसु यार भीतर गोटे कौन गला चलतु देखा चल एपटे समस्त टर्च मार समस्त लाइट मार मारिक आ भीतर आस समस्त मार किसी तो नहीं झोरोका गोटे कौन साउंड शुभिला आप देखिए डेला भाया चलो 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 सेपटू चलो एपटे गोटे कौन अच्छी बोधे
ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ମାରିଥାଉ ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ମାରିଥାଉ କେହି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରନି। ଭାଇ ସେ ଭୂତ ଆମ ପାଇଁ ଖେଳୁଛି ବୋଧେ ବୁଝିଲେ ନା ହଁ ଖେଳୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଖେଳୁଛି ଆମ ସହିତ। ସେପଟକୁ ବହୁତ ଖେଳୁଛି ସେପଟକୁ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଗଲେ ସେପଟକୁ ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆଇଲା ହଁ ଏପଟେ ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ କଲା ଏପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ କହୁଛ ଏଠୁ ପଳେଇବା ଏ ଜାଗାରୁ ଡର ମାଇଲାଣି ବହୁତ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ମୁଁ ଝାଳ ଫଳ ବାହାରିଗଲାଣି ଆଉ ହବନି ଡର ହବନି। ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ଭାଇ ଡର ମାଇଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଭୂତ ମୁଁ ଏଇ ଶଳାଟା ମୁତି ଦେଇ ଡରରେ ଚାନିଆ ହେଇଗଲାଣି। ମୁତି ଦେଇଛ ଭାଇ ତମେ ମୁତି ଦେଇଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖତରନାକ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖତରନାକ ଜାଗା ପୁରା ଖତରନାକ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଡରିକି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଇଏ ଡରିକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗମ ଗମ ହେଇକି ଝାଳ ବୋଇଲାଣି। ସେପଟକୁ ଦେଖା ଭାଇ ସେପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଏ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା କି ଜାଣି। ଚାଲ ଏ ଜାଗାରୁ ପଳେଇବା ଚାଲ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ସେଠି ତ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ କହୁଛ ପଳେଇବା 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 ଏ ଜାଗାରୁ ପଳେଇବା ନା ପଳେଇବା ହଁ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା କ'ଣଟା କହୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଜିଆ ନା ପଳେଇବା ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଜିଆ ନା ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ ଜିଆ ନା ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇବା। ଏ କ'ଣ ଇଟା ପିଟା ଫୋପାଡ଼ିଲାଣି ଏ ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ 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 ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆଉଛୁ। କେଉଁ